ara yande mi yalti ko min gongore mi yalti min yo bay mi yalti min ni min mi wonana grève bu yalti yenni buy ala ko wolali mais ko gonga mi wolani ko combien de personnes may ko axe do ka axe hande dum sanzi hi combien de élection wada Cellou Dalein gagné président Cellou gagné ha hande ko yimbe may do ko fodu wadi mo président ya yin ko no jodi ka baw téléphone won ko Europe wo min mi décourager ke min mi huli ono go mulali an ono ko won ko fempade yenna lankarezu ka commentaire o mum idon fempi Europe do on arata on ala carte membre on nyawdata barmudo on bokka hay fous ara le jeune de l'axe bade mi yewtam tori ko mi jejon écoute rolan hakkille mon den parce que ko enen woni ka terrain ko enen barmidi ko enen sogida enen wadi piji den fo ko enen andindirani enen bibbe ben ko axe ko mawbe men be nyamata gaz ko minyirabe men fellete ko enen sokete on nani ande politicien woy ino jodi ino inna 31 décembre et société civile wo hande dare anat RPG FNDC ino jodi ino collabori woyi be habbi kadi yo bibbe yimbe be yaltumaya be fobbe mo bibbe mabbe be yaltini leydi ni min mi tawta grève ko droit mais hiugol wonki jimen ko droit et devoir ma deuxièmement kad mi fala wolande hunde wotere ndare o axe do so yi banque privée ay goto do sikkude société civile be politicien be ala moy ko be wadira na banque privée do ou bien o yi hande no ya jodede fi yewtere ka tabal be inniti hande foke jeune be ben ko représenter ga ou bien on nani hande be inna hunde yewtetake atanke be maybe do nyaawa ka fimu ka atanke be do nangaka ko fi élection e fi be onu maire e fi be on député ko dum mapini be de nini koko yotombe combattre do fu sim ko yo himbe yaltu simbe ma seeda be arabe jodo be yewta fi be on député fi be onu maire ko dum anni be mais dum gasata Allah walla on ara ko holor don kon 31 décembre mi inni ara da en udditugol hundukoji mon ina yo yimbe yaltu do grève ara taw na dum holor don de onon kadi ko yin ko won ko Allah walla onon taw on ara wono yeso parce que so miji tike be yimbe on be mayde do siko minya ma jona yelota ko yo mayi dum do atawata ke yo yaltu ka grève ko dum courage anta goddo yaltu jukka felle inutile dandi le ebotako dandi dum do na dum do wawata ransude hinko no jodi tunga bawo téléphone mum mi anda si tawi be mayi tay no wondane o important ma bay buude mum quoi remarque cadre ko fop ferbino hunduko mum be fop sanani ande cadre jo IFDG non duma communicant jo IFDG no mentali ou ba IFDG no mari combien de cadres hontobe ou bien ko wadu bubu dolokeji njani tu yaka ka organisation ji ama e mariage oka da barewbe ko dum tout andité avant c'est pour cela même dit fi Ousmane Gawal billahi Ousmane Gawal la respecte naturellement c'est pour cela même dit quoi idole et puis encore quoi idole politicien bebe fudori pay ko nabi mawdo minana ino buino ina ko mene mo ina mo ko mene suusi mo mene wadi mo gorko suusay hari kadi mo ino goddo go wado gon non gorko suusay ka parti ton mo lion cuucal lubangal banto woto helaygal Ousmane Gawal suudu makko sunnama do o hulali o sokama o ala ko wala lo alfa o yiltiti galede o hulali ko gorko ande Cellou Balde no jinda don wadi basé mo haybe suusata wolude hande koko Aliou Ba dono woni opposade do ko cadre be IFDG be waye nono ko honto hari mo ino gadi goddo go Allah wallahu ngarana dum ngoloronde onon jeune be ben ko aksi mi tori ke o mi jeji en ta goto yaltudo fi 31 décembre ta goto yaltudo fi manifestation duubi jelle yaltude manifesta maya jukka
mawɓe men felle gaz hollela suudu opposant jo goto ka axe ɗo suudu leader jo goto pet ko axe ɗo hollelan opposant jo goto ɗettuɗo entreprise mum waɗi ko axe ɗo hollelan banque privé opposant jo goto ko axe ɗo hay siɗen dari ko lawol siɓe feƴƴude ɓe naɓorta en ko ɓenta ko payl en ni ko sewti grève ɓe na les jeunes de l'axe mayen ɓe wona maire ɓe wona député mayen ɓe wona ministre ko jelo wondunoɗen hande si ɓe woni député combien de personnes fellano maayi